Manipur ke nahasing damak thawai tharabasu MPP na pamuba leite haina MPP ki President S Brozian na haikre. Jaliarong na namna tabam pham singda sugi kem thamdilapa kuki ama naga ke marakta amuk khana hanaba India lengan silapa thausilni haina ZUC Manipur ke President Maibun Phawmi na haikre. Smart City ki makada thangal kaitel dagi khuyatong tabalambi sahi ani phajilak laba phawba sembal loisindabana lalur itik tawriba singda sauna saiteng pire. Amasung Manipur ki oina NEET ki merit list thoktriba se technical issue khara leibagini athuba matamna merit list tholagani haina Health Director Dr. Sambo Gonmei na haikre. Kurumjari ISTV ki numada waram pung manga ki pau miyeng tabiri basing taramna oksari hoji fabu ki maruiba pau sandok na pizari. Manipur ki tungi yumbi oiriba naha singbo kadung nungda mangan na basilakpa amasung mangan ba yaba ngamloi. Manipur ki naha singi damaka thawai tharabasu MPP na pamuba leite haina Manipur ki khwaidagi leaderba regional political party ama oiriba Manipur People Party MPP ki President Soren Sambam Brozian na pamusing unabada phongdokre. Mana makatana matam khara MPP na political party asigi firep miyam da khangan bada khudungsa da bakhara leirabasu haujikti MPP na Manipur miyam gi apamba aningba amasung thajaba kaidunung da manghaloi MPP gi oinadi mapandagi niyam kaina sangsilakdaba illegal immigrants singe dumping state ki thakta kaidung da leheloi phongdokhi Paumising na hangba wahangi pakumda mahana makatana laktabili singani kuninga tarida pangthoko doriba state assembly election asida MPP gi oinasu candidate ni forum thadok nama thorang tori candidate thadokpa matamda sel da yumpham oraga ticket pibagi wafam MPP gi oinadi leite iramdam kangadaba miyam gi aningba pa mathabakta onthopa ngamgadaba anoba miyo singda oina ticket pibagi miyeng thamgani laiba kanba tungi yumbi oiriba naha sing semgatpa Kanba amasung miyamgi thajaba manghandaba haibasi MPP gi pandamni miyamnasu MPP da thajaba thambiyu haike. State to problem kudimakti state government to godom to resident party ki government mer state concern erga dum matam jana khoi tackle tawne na khalle ko masidi resident kandana bus national party kudimaki influence lei haiter kandana bhona bada aran ma pawm santui resident party na party center de phalla ro kare hajen bi yam kan bai tar madumakti leti state am sakthung dum pibam do dum pi gane resident party par ga dar lei birang state resident party ki sarkar amne ga yam adum line solve to ne pani haining ai tar crisis de lo shalaloida koi Manipur ki haido ga da hai ba ya da yam leira manam ne Manipur ki ki Iho makan gi leiri Manipur do ko mase indirect lo sina ba ira ge lo selo idrum Manipur kan ba se Manipur leramba state government no kan no hona ga domne do moi kan dam ja khoi na mai masing masagi tungi future semje do mayam thola ga lan theng na ase amu lan sa saro mu lo khato ga ne ba khoi gi community solution ga ni moi toris mai tai ab ja se single ro ha ne moi toris MPP na sakti lerba 2000 sakti lerba khoi gi na sok ya ro tungi yumbi oi do na am sok ya ro khoi moi shoka no khoi dum thawai thadu gnai tar ai gi jati gi lebak lep ka do bai jati kal hungdri ba jati yumbi oi do inau isai nau me lo se lo khoi ke do yeng nei dun moi dam to khoi mangjin dani moi kan ngani Paumising unaba aduda mahana makatana lisingani kungo humdogi medigi thorokiba thogdoga sida iramda Manipur kannaba honabada thawai thakraba thobosing imung manungda amasung relief camp ta leiriba imung manung singda MPP nasu angamba mateng panglagani phongdokhi Election 2027 na khoi 30 plus kana ba honagani aduga tikesu tested tabu biro itar new fresh laiba ki khanba itar yamna fresh oiba laiba ki khanba laiba ko thamoi sengna nungsiba singda magi track record jang khoi tickets pi gane khoi hana tested hai tare ka ani kana ba tester ka to pi ro ticket Delhi the pama me am duna high command aduga MPP go ndi Manipur miyam aduga khoi CS le ba maira ba bi ma me am hangdrum ne khoi sarkar le akhoi hojik irang kina sahi ani helaba irang ngan soliba adugi mayum thadok le ba lanjen riba in matching akhoi ki MPP ki magiri salaga akhoi angama mateng pangba horgani loinana lanjina marmor kanda illegal immigrant sing takthong na bahona bada thengnari balan makhona indigenous maiti de sathariba genocide campaign sing mai ok defend on hona bada laigidraba gi chainok sing gi imung manung sing de chalaga MPP na khoi angam mate MPP gi side gi khoi imung manung da khoi mateng pangba haurgani loina na 2027 da
लाक्तरुबे एसेंबली इलेक्शन जिदा एमपीपी की कैंडिडेट खुदिमक्ता मणिपुर मियाम सपोर्ट तौबियु मणिपुर मियाम जी एमपीपी की हाई कमानी अदुगा मणिपुर की मियाम की अपाम्बा खुदिमक मियाम का तानर कांदा एमपीपी नम इंडियम नम से करना होनाबदा असबुत थौदांग दो पिने बियु वना एमपीपी प्रस्टेल मोना मियाम दगी मंगोल सिबार निचरी जलियारोंग नमना ताबा मफम सिंग सूगी केम थमजिलप हाइबसी मणिपुर इंग तपना लैहंदनबा कुकी अमदि नागागे मरक्ता अमुक खना हन्नबा इंडिया लेंगांगना सिलप थौसिल अमनि लौवी हाइना जलियारोंग यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट माइबोन फौमैन फोंदोखरे नमदुलोंग द पांगतोबा पाउगी मिफम दा जलियारोंग यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट माइबोन फौमैना इंडिया लेंगाका कुकी सु कांगबुगा वारी सानादुना सु केम मसिंग तरा मरी दगे तरेत हंथान हाइबसी अफबा ओरबसु जलियारोंग की जगादा नौना सु केम साजिलकपा हाइबसी याबंगमलोय चिन कुकी जो कांबुसिंग असि नौना लाकपा ngakतने अदुगा ngasina jalirong gi lam kaya makoi gi lam ne hana claim tawsilakpa German road tiger road thonjilakpa asida India lengak na amadi Manipur lengak na tuminna yengdon loi thokpa haibasi yamna laibak thibane makhata na pamdaba thodok sing thokaloi hadabadi su kem sing ase Churchanpur federal technopol da oina thambiyo masigi mahuta na honana kem थमजिलकपा असि याबंगमलोय अदुना नुंगबा तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट फुटहिलसिंग असि जालिरोंग की जगह ngakतने मरम अदुना तुंग कोइना नुंगसि चानना हानगुमना लेमिनसि हादबदि कुकी सिंगना ओइदा पादबा निंगलक निलकपा पंगतोक द तौरिबसि खुदकता लेपकदबने हौजिक नागा ताबा मफम सिंगदा बंचथरिबा असिदा यूएनसी दा कुकी जो कांबुना तोकपियो हारिबा असि यूएनसी असि कुकी लुप असिगे माखादा लेबा नते चथरिबा बन असि जालिरोंग यूनाइटेड कमिटी मणिपुर समपुंग फाना सौगतलि हाइखे सेना मणिपुर इन तब पामगदी सॉल्यूशन पामगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जिक्सु केम से फाइजोन डिस्ट्रिक्ट चुरचंपुर डिस्ट्रिक्ट तिनोपान थम्बियो ना अना अपील तौरी जनरल यूनाइटेड कमिटी साइड कोई अपील तौरी चिन कुकी जोगी अपील तौनिंग नखोने इंग तब लेगे नई अथुब हंदोप सूंगनी केम से थमदबी यादे प्रेसर तब यारोना खली चिन कुकी जौना यूनाइटेड नागा काउंसिल मखोन एडवाइस तौई फुल हिल्स नागा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बन इंडिफिनिट बन तौरीबदो मदो थेमजिनबियु तौहनबिगनु हाना मो स्टेटमेंट अमक थोखिबको अदोइदि मखोइना यूएनसी दा एडवाइस तौफम थोखते वानिदा मोय कनानो यूएनसी सिबो मागी मखादा लेबगुमना मोइना एडवाइस तौरिदु लांद्रबा अदुना तापदी मखोइ पुनमक सि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मखोइदा प्रोक्सी वागी दमकता इंसिमबदो मदुगी थौना लेबदुगी दमक हाइरिबने बने खोइदा लौजेबको मदुगुम्बा वहै वता पुनमक असे खोइ अथुब मतमदा टोपियो जेरेंगलोंग यूनाइटेड कमिटी मणिपुर खक्त नतना फुल हिल्स दा तारिबा कंगलुप नागा नताबा नम नताबा पुरक असिदा हाइरिबा कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट हाइबसे नागा ना मोय कुकीगी लम नते कुकी ना चुमनगी खुंदारकवानी अदु मखोय लम नते मखोय लमने ना क्लेम तोरिबा पुनमक असे मसे खोय अथुब मतमदा कुकी जोना क्लेम तोबो तोकदबनी लेरिबा कुकी खुनसिंग मियामसु अखोय मसिदा अखोय अंगम तनबे मोंदा अथुब तोरगदी मदु अफबदि थोय अफब ओइरो हेसे ए जेरेनो यूनाइटेड कमिटी के प्रेसिडेंट अमा ओइना मसे अपन तोजरी स्मार्ट सिटी की मखाद थंगाल कैथल लगे खुयाथोंग ताब लंबी सही अनि फाजिलक फाव सेम लोइसिंदबना ललो इटिक तौरिबा सिंग साउन चैथेंग पीरे करम मतमद लोइसिनगनी खंगदबना ललो इटिक तौरिबा सिंग सिनफम खोंगनबा यावरे लिसिंग अनि कुनगहमदोय की निंगोल साकोब लोइरबा मतुंगदगी स्मार्ट सिटी की मखाद खोंगना चतपसिंग हेना नुंगाइना चनबा लंबी सेंबा येंबदा फजब मफम सेमगतपा स्मार्ट पार्किंग अमसंग वेस्ट मैनेजमेंट सिंग ममतिक चाना थमदुना हेना मसक थोप लंबी अम ओहेनबगी पांदम मखादा मतम अदुगी लेंगांगना पाइखलमखिबा थंगाल कैथल लगी हौरगा खुयाथोंग लंबी फारगा खुयाथोंग ट्रैफिक पॉइंट फावा तारिबा लंबी असि सही अनि फारक कदरबा फावा सेम लोइसिंदना मस्जिद सेम असना मरम ओरगा लंबी असिगे ना यत ललो इतिक तौरिबा सिंगदे सेंदोंग फंगबदि लायदना सेले फावा मांगलकपदिगे थबक तौरिबा स्टाफ के तोलोब अमदि दुकान गे भाड़ा फाव पीब ngमदबदगी दुकान थोंग फाव लोनब यावरे आईएसटीवी गा अखनन दुकान फमलिबा सिंगा उनबदा फोंदरोपगे मतुंग इना गवर्नमेंटना सको थरांगी पाइखलकपा थबक असि यामना फै इम्फाल सिटी हेना लु नानबा मसक तोप सिटी अमा ओहेनबा ngमगदोरिबने अदुबो लंबी असि सेमनबगी दमकता लंबी थिंगजलगा थंबा मतम खरक खक्की नतना सही अनिरोम असि थिंगजनबा असिदगी दुकानदा मी लापगे सांग यामना हंथखरे मी लाक्त्रबनिना पोस्टिंग लेबसु हंथखरे मसिना कारबार सिबगा सब माना हले
semliba asisu khumang sauksin na sembagi mami tade sembal loraba mafam matam khara leraga amuk phaktoklaga semgani amuk lokthokani amuk semjangani aduna karama kanda lambi asi semba mapung phana loisingadage gyan tade Kanada wakat kadoribano haibasu khangdre mafam asi business ki mafam ni adubu upai leitabana dokan thong lon manatana atopu upai udre haiki Yamaga Tata Sure, our Shiva Sapana, me Jangande, Karama style Gilumbi Semano, see the Uchi together with the Hena, Fajana Semiti. Yam Tina Wai, I was stop singing to Lopiva Sugamde, Am Tina Wabi when a Hoshi Dukan Pambiodo, Barahun Basugamde, I get stopped the Kunmatoine, Mayam get to Lopka, Karama Pidorno. सरकार ने करी खल्ले अवजु ज्ञान तादे लुशन भाई भी कदाई लुशले करामा न हाई दोषी होंदना ईशान आदमी यंग बिरो लंबी जी कदाई बाउ लोडे ठिका दन्ना करामा करी तोड़े अदुसु करामता यंग बिद्रे लंबी दिवस में कोई ना थिंगेगा अहोई कारबार में हमसे अहोई करामा हिंगो है बनो सीना हो सरकार दा अपील तोड़सी गाड़ी थिंग भाई वे दिया अहोई मणिपुर की चना बिनते गाड़ी चंग दे बदी पोस्टिमी करामा ले दोड़नो करामा हिंग दोड़नो खोंग ना करामा लाग दोड़नो मुठिया भाड़ा सी सीधे की काटनो मत थंगत पर अंदर रुपा कुंठरा नीफू यहाँ के आजिले अदो करामा अहोई कारबार फमो है बनो सी करामा स्टाइल की सरकार न हो ज्ञान तादरे अदो करामा सरकार दा हाई सी गादो जुखांग दे कोई लू बदी सी ने कारबार दी हम थी ना शौक रे अहोई दी की लोड का मीना पोदी उन बने को अहोई दी एजेंसी हाउस ने तोड़ी वैसे तीन वाते बने होने पेन दे है बदो लंबी जे अमुक थुगारगा अमुक सेम्बगी पोसे कइनो सिने कोइन खंगजनिंगिना हाना सेम्बदो अजना मोंग ताना सेम्बगी पोसे सहीद उबो लेते अदुम ngaले अमुक थुगायगनि ngaले अमुक सेमगनि ngaले याद्रे हाइनि मफमदो अमुक थुगायगनि स्माइ तौले सिगी जे चही अनि मयादी सुजलमदो माले महाना की सुस्तुति खरा फरे इनो सेम्बदी लोई खरा सेम्ब खरा वाली बको सेम्बदी लोई ने तो खरा लेरेगा अदु मुक लाकने तो हाना की चप माना बा देवा खितंग नुआई तबा हुजुद लेरे लेबस लेनी खरा सी लोरेगा अमुक लाकने कस्टमर खरा थुन तोरसे नुआइगनि तो गवर्नमेंट समाई हारगे खरा थुन तो बस नुआइगनि बिजनेस हुजुक डाउन हो रहे ने मणिपुर दे पूरा बिजनेस डाउन हो रहे ने को करिया देने लंबी सु याद रे कस्टमर सु लागतरे करिया देने लंबी याद आबगी कस्टमर लागत बने करिया दे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की दमदा खुसवा हाईवे याद ने कस्टमर लागपगी दी मणिपुर दी अमल ये ना चनबी यादव खोंग ना लागप यादव गाड़ी ले चंग दे दी कस्टमर तो लागत बने State Health Society NIC Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur na sinduna Stop Diarrhea Campaign 2025 ki tharam Imphal Hotel ke sangai hola pangthokre tharam adugi manungsana ORS karam na semgani haibagi matangda demonstration pangthokhibaga loinana angang singda ORS pithakhi Director Dr. Sambo Gonmaina Diarrhea laina ase monsoon matamda thopa laina makhal amani laina asina narakpa matamda matau karamna kangadage amasung karamna section tharang lakhotgadege haibasi mama mapa singna su khangjinba mathau tai apikpa angang singda breastfeeding ase yamna mathau tai angang ama diarrhea nare haiduna mama gi breastfeeding tauba leploidabani zero death rate due to diarrhea haiba pandamda campaign ase sathabani haike aduna yaba makai di makoibo yaba makai chaba thakpagi sira akhoi pizza drink ai sisu akhoi khud se fajana hamgadaba aduna any kind of infection se changmam tam sida ase waterborne diseases foodborne diseases habse asidigi angang sing se diarrhea tawraga mohai punsi chakhiba yam leibne aduna yaba makai di akhoi care lobi se lu na leiba habisi yam daka we chinjak piba habisi su yam clean wena tawraga akhina pibzaba habisi adu weredi akhina asigi mortality rate se natraga death rate se yamna hanthagani doga angang sing se healthy wena legni habise tamni Health Director Dr. Sambo Gonmaina State ki waina NEET ki merit list thoktriba ase technical issue khara laibagini solve tawragani loinana atuba matan merit list ase tholagani phongdokhe NEET create DIT ka khoi aduda thabak toriba SIO NIC moi si myam sing sina mokoina tawraga tawbani aduna si se certain issues su laying adubu that will be solved within a week aduna asigi the
अतै अतैदसु थोक्त्रिबसु स्टेट अतैदसु लेरिबनि अदुबु असिसे अखोइददि लेरबने लिसे दुम लेरबने दुना अप्रूवल लौद्रबदि यादबगे अखोइना अप्रूवल दो लौरगा रिलीज Security Force singna tongan tongan ba mafam anida operation sathabada masing yanaba nongmai maru sing yauna atei khusu khulai kaya phagat bangam le haire Manipur Police ke control room degi thadorok pa charol amana ngarang ayuk Kangpopi district ki manungsana leiba New Kathel Mambi Police Station konba Tingkai Kulen Village amade Kangpopi Police Station ge manungsana leiba Mohing Village amade Chongongbung Village tati bohombe ki thabak sathabada phagalaba polam sing adudi magazine ga konaba Insas rifle ama magazine ga konaba 303 rifle ama local mat lathot ama magazine ga konaba .32 pistol ama local mat ball action rifle mari off cannon pumpis ani M16 rifle ama MA1 SL rifle ama .32 ball pistol ama sniper rifle ama single barrel rifle turret ball action rifle mari full match rifle taruk improvised mortar ani amade tube launcher ahumne nomai sing asiga konana phagat kheba nomai maru sing adude .303 rifle maru yankai lethos shell ani 12 mm round ball action maru tara pumpy shell ani 84 mm RL HE round ama 7.62 mm AK blank round humfuga mathoi single barrel blank round turret 7.62 mm SLR blank round kunga humdoine masigi mathakte hand grenade mari amasu phagat pangam khi haide Imphal West ki Yaskul Police Lenda Leba Home Science Association Manipur gi Yankai ni thoi suba foundation de ge thoram ka Samthong High School da pangtho khre thoram adu da association asigi president Ais Anuradha ka Samthong High School gi head mistress Salam Sunita association asigi TS Bedamane S Daya Menti amade masak na bamiyoi singna saruk yakhi bo loina namiyoi kya saruk yakhi thoram asigi mali lena home science subject school asigi class 9 gi exam da mark wang na phanglangtuna class 10 karakaba home science ki mairu singda Case award pidina puning thawat ke thoram asigi mari lenana association asigi president Ais Anuradhana association asi laikidraba Maharaj Kumari Imasi Angok Sanagi yumda safong kiba association ne home science association da Manipur ge pandamdi lamdamasi da home science haiba subject asi sakhot hanba lamdamasi gi khungang khuding da chalaga home science ki idea phajana phangdriba mafam singa satuna mafam aduda awareness pibane hariba awareness ki program asi leptan chatharak pa adu lamdamasi da sotho leba irang asina maram oraga matam khara lep lure hojikti home science ki subject asi nupi masa khakta natana nupa masa mairoi singsu yamna pamna subject asi launa rakle aikoina khungang singda chalaga mafam aduda phangliba uhai wahai kaya karamna liriga thamgani karamna pickles jelly na singba singmani haibigi matangda mamutana demonstration tawi masina kaithel degi sel tingna lairuk bada sel khara makhaide kanba ngambata natana makhoi masaga sendok lambi ama semjabada sauna mateng pangde makhata nasu association national home science ki idea mapung phana phangdeba khungang singa satuna awareness ke tharamasi pangthokigani haike Langi amagi tawbada khoi program se kaya tawba ngamdabani ado masina nupi macha sing dei nupa macha sing da so jikti yam kana halle nupa macha sing su home science da interest leiraga moi dietitian oi be yai male health nurse oi be yai moi sing su adum masi subject se yam important oi maru oina akhoina pami sidi kai noida akhoi isana semjaraga chajaba akhoi achar jaba yai jam jaba yai jeli jaba yai kai then moi ki production do lei banataba isana ne yumda hei khara leiradi jam he sembiba deli he sembiba achar sembiba khungang dadi yam so harawi de moi di phajana su participate tawi moi gi economic se yam develop tawi Health Management Information System and Routine Immunization Thabi Hiramda District Level Training Program Kam Review Meeting Ama District Health Society None na Sindunangasi Nungba Community Health Center None District Pang Thokre Tharamadu da Hiram asida khang hairaba miyoi kana wa ngangki Tharamadu da Doctor Nurse Asa amadi Health Care Worker kana saruk yaki Tharamasi District Immunization Officer None Dr. Zendum Golmeige miyeng makha da pang thokpani haire Bisumba district ki manung sadma kha posambam upokpi amade topokpi ge lokonda leiba sorakna low pari humutra maripuro masi ising tunglaga leibana lokol asida haukiba chai ani ahum asida low uba yadana lakri haide low uba amadi low lokpagi matamna su khudong sadaba kaya mayok nare masina chai amagi phau loktuna hingna bokhona riba lawmi kya da kokta khut hamnare haide hariba lokol asige ising chithaki kadaba putro khong haina khangnaba khong asige marilasi hana
dagi siendabadagi ka hena phunjilakpani hairi khong asigi nak yata ringban kya sajalakpa khongi maril asi pixelakpana ising chithabang ngamdabani hairi ringban tokilakliba mapu singda hanagi khongi pak sawba kaidana thamna bahar khrabasu kanaba laitia hairi mari lenaba department na miyang sangduna lomi singi awaba se kokhan biu haiduna lokola dugi lomi singna appeal torakle lomi kyana ngasi patrol khong sengkhre hairi thoramaduga mari lenena posamam manglem maitai koba lomi amana penda wafam sing thamlakle ꯇꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯨꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯒ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯜꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯆꯍꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯆꯍꯤꯗꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯧꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯡꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯄꯥꯏꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯀꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯧꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯇꯦꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯜꯂꯤ ꯂꯧꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯪꯗꯥꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯨꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯣꯡꯇꯪ ꯍꯪꯒꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯇꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Paupite water supply scheme gi phibam MLA local official jinga punna chatuna yangsin khre pipe samdriba sing asidagi semba hauna ba khangan khre yangsin khongsat aduda Paupite water supply scheme adubu semagi thabak toriba Vishnu Prakash ar Pungliya limited ki staff sing saruk yakhe yangsin khongsat aduna kumang yang sindana thabak loisinma ngamdana laidiba adugi maram khangminnabata natana water supply scheme adubu quality ngana thabak sunaba MLA na mari lenaba singda khangan khe khongsat aduda hojiki oina isingi pipe semba loisinma ngamdriba mafam yangsin khibata natana nauna thunglakhiba pipe sing adu pipe yungsinba yoksinba ngamdriba imung singda ngasidagi thabak hauraga yumthong sing yona semnabasu khangan ki hairi thasigi tang amada jiri police station gi manung sanba lengang popi outpost da scrap ke potse puba gari ama phajinduna driver amadi handyman phurak payawna scrap ke mapudagi namduna lupa lak ama laukhiba amadi scrap ta puba gari adudagi korigi polam keji chatre lom lokthokibagi thogong adu all Manipur Muslim Student Organization amamso Manipur amade Manipur Students Association Manipur akanba Minority Student Association Manipur akanba mongda yanindaba phongdorakle Hata da leba loop ani asig office ta pamusing unabada amam soge president imtiaz haibok mayumna yote thangte khomduna loloitik toriba miyoi amadi gari ge driver amasung handyman da chatharaki ba thawong amam so amadi MSA na yaningde thodok asigi matang da scrap mapuna SP jiriba myawna mari lenaba singda se thaduna mahake lokthok hauraba polam sing phanganaba hairabasu ngasi phaba asuma wayel phangdana leire aina yaba mawongda loloitik toriba singi mathak chatarakliba thong asida senari bamiyo singi mathakta akadma thaba packet pinaba governor chief secretary da thakiba warosu pakum amata phangdana leire lengang athubada thodoga sigi matangna miyeng sangduna chaba thabak lokhatrabadi amamso amadi MSA na akanba khongjang sangsinanaba sem sare haike पोचु खुदो होरबा अमदि गाड़ी की ड्राइवर सिंह फारगा फुबा स्टाफ फुबा समेन तौरागदि लिगेल नि हाइना तौरिबा पोसे याद्राबरा लिगेल ओइदि हारदि गवर्नमेंट ना मसी मतंग नोटिस थोगा लैब्रा समेन पुलिस ना फौबा नियम जुमना तौजरिसिदा हरासमेंट पिरागदि प्रजा सिंह जि करम कारबार तौरगा कमाइना हिंगु हाइरेनो Olakpa sahida lomi lising ani zonga da mathau taba har ahoma mamalda fangalagani miyamna vote ki saksa haijana ba flag thena ba committee sembagi mahuta lomi singi yaifana ba committee sembi yo haina RPA athawale Manipur state ke VP su oreba sapam kanglai palangasi Imphal East ki lamlai assembly constituency ki manung san leidiba haukibale singani kungomde ki medigi haurukiba irang asina kham thengna wahallaba thamna popi amade thana sabi khulge yumthong yangkai da ahoma mamalda yoria har yen thopiki tharam da haikre Hapam kanglai palama kha taraduna leibak ama lamdam ama sakhot pa haibasi mafam adugi lomi senmi singe asobo thogdang lai aikhoi khungangi lamda leijari ba miyana maru oina khungangi lomi singi oba committee sembiyo maduda olakpa sahidege yumthong ising ani sawga digi tadana matamge chanaba mahai marong amadi matamge matung ina mathau taba har sing adu government na piba ahom mamalda phangana ba honage board ki phiral thianaba committee sembagi mahuta lomi ki committee lekai da sembiyo lomi miyam ge punsi yai pharaba matamda lamlai AC sakhotla kadabane lekai da
ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯃꯜꯗ ꯍꯥꯔ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ खुदिमकसे प्लानिंग अमगी मखादा तौगदौनेबा हार चाइरमदाइदा हार निंजंगपगी थबकसे तौरगदी मसीना लिसांग सिना दुमाइना अखोई मणिपुरदा लाकपदुना ने अखोई ngasi वारिसे हारदु हार चाइरमदाइदा निंजंगपनदि यारोय aduna hojik akhoi committee sembiro aduga karigumba sige on bazina bu mai paaba 2026 sidaida madugi 27 sidaida madugi chapchaba mamim taradi lamlai kendra gi yumthong kuding makto ai har fangana nabdo agi honageba aduna akhoi vote ki phiran thena naba adige vote ki kanada bada chaksa haijana naba adomdo ina committee sem leibai mahutta yaifana naba lomi jingi committee sembiu adugi lomi jingi committee jingi bi khuthangda mathangi lorok matamdo adudaida ai lomi lising ani degina lising ahum boki changdo adudaida ai soidana maki lekai da lengakna lepa mamangdo adumaktada ai phanganjage haibo phumji lamlai gi leiriba miyamdai appeal tawjoi कांगसुप्त लेबा लंगदाइबुंग बाप्टिस्ट चर्च के नौन साब लोरबा चर्च बिल्डिंग संगाबगा लोइना चाही यांखै सुरपई गोल्डन जुबली के थरम पांगथोखिबगा लोइना लंगदाइबुंग वुमेन सोसाइटी के सिल्वर जुबली के थरम से पांगथोखरे थरम अदुदा पास्टर लंगदाइबुंग बाप्टिस्ट चर्च रेवरेंड डॉक्टर आंगो मोसेस ना गोल्डन जुबली के मोनोलिथ के माइकुम हांगदोक्तुना हौदोके गोल्डन जुबली के थरम अदुदा क्रिश्चियन लाइनिंग सतपा मिठै क्रिश्चियन के सरुक याखे हौजी पाउगी मरथना तेनबा ब्रेक अमा लमुनसे मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंगा साना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप Admission open Sanali Street Tutorial Thangmaban DMC Road Center Asigi Second Foundation Course Class 10 Bosem Amadi Class 9 and 10 CBSE Lagli Bazulagi Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani ISSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 910 Phawagi Manungda student kaya ama Putok Sakre unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loidana band service ki kudong saba supizari Honglagli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi jolip 100% natural syrup amadi capsule jolip 100% natural syrup and capsule Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIV/I and IDD. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Break itungda makhataba pauda ngasi ayu angan mada nonia district ki manung sanba lungpi manakta leba daibozam belasta khulai paiba masel khutona bada miyoi manga laikidre haire thodok adu laikidabani haibigi photo social media da viral orekle photo singa siga khutona bani haiba thokdokta laikidaba sing aduga mari lainabra haibududi khangmangamdre thodok adugi matang official oina chap saba khangalakpa leitre Bishnupuragi tabul faraga mayang Imphal taba lambi ase matamga chunana semdabadagi miyamna lambi asida sakcha sin tabada sanu khudungsada mayok nare haina thoksom birana tabul welfare association gi mihu sing amade lekai gi miyam yauna lambi gi phiam yengsin bada haikre birana makhatana lambi ase semjinaba PWD gi chief engineer local MLA DC amadi SP na singbada memorandum pisin kre adu ngasi fabada thabakta onthorok tabadagi khoisaw narba praja singna phirep asilorok pune matam kharagi mamangda Central Road Fundagi lambi asi semnaba PWD official kaya yauna yengsilam ki adu president rule leibana governor na file adu review tonaba thamli haina official singna phongdoraki maram asina governor na athuba matam nam yang sangbiduna lambi asi semnaba order thokpiu haina governor gi puning singsin ke कोई मेन बेसिनजी कयाम कुइने सतोइनो मतम खरे युवानी अदुना सिगुम्बा मयाम से उबिरगा ngasi layak pairiba president rule leibaniना इकाई खुमनेजरिबा गवर्नर ना अमदि मरी लेनबा कंसर्न डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स ना लंबी से अतुबो तंदंग सेम्बियु करिगुम सेम्बी दब तारगदि अगस्त थानिंग दा अखोई मीटिंग म कौरगा
tabun do ji voter lising mari gi mathak tale re population na lising taruk ki mathak tale masi punna ma horaga lambi ji thugai ba yankai ba to pamatam da ngasi gi sarkar na khoi da interfere to bigenu ane yaga di athu pamatam da manipur gi hoju ji pya le ba governor na lo na din to wiri banina mari le na ba concern officer sing amasung manipur gi governor na ongni ong tang sing sing girega tabul lambi sa athu pamatam da ong sembi da na tabun gi praja sing je mumon minok tamna lambi je tang sat pa phangan biu Tabul Welfare Association ki Vice President ki H Dharjina lambi thong school semga sagat pada percentage level ki thabak asi tokpiro praja sing corona ga saitheng nangbudigi khara safarak pada lahan gi saitheng asina asuki matik wahale tabul lambi asigi phibam yenglaga praja gi khanthaba matam oire yengsinba ngamdraba department sing privatization tabana farani August tha fabugi manungda semdrabadi lambi asi taukhai wa yauna makhal makha kaya ge akan makhongjang sing sangsinanaba sem sare masida tholapa afapate ge teksak pumba Basingna Pugadabani Pondoraki. Kumnajariba Governor of Manipur Hariba CRF ki Panasi Niang Sangbiu Haina Mediagi Tonga Ngasi Tabul ki Praja Amoina Hanna Hajari Aduna Akrebalambi Sigi Awadapa Lairiba Kutimak Singasi Marila Nabo Authority Singna Sembi Yanganaba Hajabani Agasta Pawi Manunda Sembi Raktaba Tolabadi Praja Singna Akoigi Apamba Monda Kongjang Junction Gani Haina Lep Kibana Manam Weraga Makal Makaki Agitation Torok Payai Masipuna Maxi Tokling Aida Mari Lainabit Department Singna Ming Sangbiduna Amutang Nintina Sembi Raga Praja Singbu Welfare Village ONBU Haidana Piltogari. Kang Sandopa Lena Malaria Dengue JE degi kharada orabasu ngakthokpa ngamnabagi pandamda ngasi Bisnupur district ki manungda leiba ngaikong khulenda kankal hidak lupthokre Bisnupur akoiba apunbalu bal na sinuna insecticidal treatment vet net district malaria department Bisnupur ga khusam aduna ngaikong kaithil da pangthokeba kankal hidak lupa aduda bal gi president L Depsan secretary T Bikram na singna Dusinguna department ke official sing amadi bal ge thamu singna ngaikong kulen ge imung kaya ge kankal chahum hena hidak lupthokhi haire bal ge president L Depsana malaria department ka khusam aduna pangtholeba kankal hidak lupthokpa sida khungang asige miyamna tholak tuna saruk yaba sina kangna sondopalena de khrado orabasu ngakthokpa ngamlagani oinana bal ge area da leidiba khulsing koina satuna makha tana kankal hidak lupthokpagi thoram asi makha sathaki gani haike Ramdam Sigi Mau Adagi Mai Bell Taimasing Sensing Amma Kopirapuna Kangan Si Chahungi Matakta Koi Kangan Lupamam Zaki Aduga Lemoriba Koi satellite villages Sing Asida Balgi area Manung the Ladiba Udamoina Chaupopi Taubul Koizuman Adagi Quaxi 5 Potsangbam Nacho Kumna Maxi Koi Matang Kangan Lukthokpagi program asi pangthoknanabagi damakta district malaria officer da hayengmak application amma koi frame tawraga pisinjargani aduga hariba koina program schedule tawraga mafam-mafamgi pangthokotiriba date amadi matam singa doi koi mafamda leiriba balgi members inda paujaraga koi punna pangthokminanabagi khudongchabadu dominasi haidna miyamda paujaraga Imphal West District ki manung sanbada leiba lamdeng awang leka community hall da Imphal West District level launching of stop diarrhea campaign 2025 ama district health mission society Imphal West samasung Ayushman Arogya Mandir sub center lamdeng anina punna kusam naraga prevent diarrhea maintain cleanliness and pay to attention ORS hariba theme masida campaign hogdokre thoramadu da Imphal West District ki ADM ke Jadumani Imphal West District ki chief medical officer Dr NJ Dayapati Kurkul PS sige MO in Search Dr L Opena Singmana Mariba Miyo Singmana Saruk Yake Sahi asik satharakli ba humbutra taruk suba ban mahasab ke saruk amu enangase Salam Thar da Laiba Industrial Estate Sandel da Divisional Forest Officer Sandel Amadi General Manager DIC Sandel na Sinduna Industrial Estate Asigi akoi bada Food Mari dege taruk faba wangba uchara sama yang khairom thakre therefore Sandel Dr N Munal Maitena Sin Thungna ek
पेयर मार्क नाम 2.0 गी मखादा उसरा सिंह असि थारी उसिंग असि मालेमदा हिंगदबा थवाई पानबा सिंगिदमक्ता कथोक्लबा इमाने हाइबसि कावरोइदबने उना अटोपगी कानबा तौबा नतना मसागी ओइजबा कैदुनुंगदा तौदे मखोइदि मियाबिगिदमक्ता मपुंसि चुप्पा कथोक्लबा जीवने अइकोइन उ थाजिनबदा मांगबा लेते मिपुं खुदिमगना अमदि डिपार्टमेंट सिंगे ऑफिस खुदिंगना इंडस्ट्रियल स्टेट ता पांगथोकपगुम मखाताना उ थाबियु हाइखे सूर्या फाउंडेशन का मरी लेना वांगू लाइफम अवांग प्राइमरी स्कूल ग्राउंड की अकोइबदा वही पानबा उ पानबी साम यांखै थाखरे उ थाबा अदुदा लिंगजल थोबी बेलेफ वांगू गे सिलाइबी अमदे पानथोबी सेल हेल्थ ग्रुप अमसुंग लेकाई की अदुगे हवा क्लब के यूथ सिंह सरुक याखे पेट्रोस डे ऑब्जर्वेंस कमिटी मणिपुर कावालसम सेलुंगबा लेकाइदा लेबा की वाईसी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकेबा लेपाकनिंग बद युमफम ओइबा साइडिंग थेबा सांगदनबगे मको मथंग तारबसिंगदा मना लांथोखरे क्लास 3 दिगे 5 किदा फर्स्ट पोजीशन एसएल एरेना लर्निंग स्कूल गे युमलेंबम सायोलबा लुवांग सेकंड पोजीशन सु स्कूल असिगे समचत साबम ललेमा देवे थर्ड पोजीशन सु स्कूल असिगे माइबम लाइजा खुमन्ना ताखरे क्लास 6 दिगी 8 किदना सेबियो इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल गे हियाई सेनबा सलामना फर्स्ट पोजीशन ताखिबगलुना सेकंड पोजीशन दा स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल गे तखेलंबम जनु याइथोय nganbi थर्ड पोजीशन दना एसएल एरेना लर्निंग स्कूल गे नावरेम मालेम nganbi जनु अमदे ईस्टर्न आइडियल हाई स्कूल अहेनबा स्वरामना पुन्ना ताखे क्लास 9 के 12 की ओइना फर्स्ट पोजीशन दा हार्वर्ड स्कूल गे भूमिका लाइसम सेकंड पोजीशन सु हार्वर्ड स्कूल गे मोरांगथेम मालेम nganbi सनु थर्ड पोजीशन दना तंपासना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गे लकी लाइसमना ताखरे हौजिलो छलपदा मरुबा पाव अमुकहना मणिपुर के नहासिंगदमक थवाई थारबसु एमपीपी ना पामुबा लेते हाइन एमपीपी के प्रेसिडेंट एस ब्रोजेन हाइक्रे जलियारोंगना नमना ताबा मफमसिंगा सुगे केम थमजिलपा कुकी अमदि नागागी मरक्ता अमुक खना हन्नबा इंडिया लेंगाल सिलपा थौसिलनी हाइन जेडयूसी मणिपुर के प्रेसिडेंट माइबोन फाउमैना हाइक्रे स्मार्ट सिटी की मखादा थंगाल कैथल लगी फयाथोंग ताबा लंबी सही अनी फाजिल अलवा फाबा सिंबल लोइसिंदबना लालो एटिक तोरिबा सिंगना साउना चैथेंग पीरे अमसुंग मणिपुर की ओइना नीट की मेरिट लिस्ट थोक्त्रिबा से टेक्निकल इशू खरा लेबगिनी अथुबा मतम मेरिट लिस्ट थोक्लगनी हाइना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जम्बो गोनमैना हाइख्रे हौजिक फाबगी आईएस टीवी सन्दोक्सरी पामतांग असवाद टेंशन जरी मियंग ताबिरी बमयाम पुनम पुसु अमुकना खुरुमजरी